Bisakodil. Bisakodil ni umuti wo mu bwoko bw'imiti ivura kandi ikanarinda kwituma impatwe. Uyu muti uboneka ari ibinini byo kunywa mu bipimo binyuranye ndetse n'ibyo gucisha hasi, ubwo ni mu kibuno. Uyu muti ucuruzwa muri za farumasi kandi uboneka mu mazina atandukanye, gusa irizwi cyane ni Dulcolax. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe uburyo Bisakodil ikoreshwa. Uyu muti ukoreshwa n'abantu bafite hejuru y'imyaka 3, abana bari hagati y'imyaka 3 n'10 bahabwa hagati ya miligarama 5 na miligarama 10 rimwe ku munsi. Uyu muti kandi uhabwa abantu bakuru ku rugero ruri hagati ya miligarama 10 na miligarama 15, nabo bakawukoresha rimwe gusa ku munsi. Reka dukomereze ikiganiro ku gihe uyu muti ukoreshwa. Uyu muti ukoresha mu kurinda kwituma impatwe ku bantu bahawe imiti ivura ububabare iri mu bwoko bwa opioid, muri yo twavuga nka codeine, morphine, tramadol ndetse n'indi. Uyu muti kandi unakoreshwa mu kuvura impatwe, ariko ugakoreshwa mu gihe gito kugeza ukize, gusa ntibyakagombye kurenza iminsi 7. Ku zindi nama uko uyu muti ukoreshwa, ni ngombwa kubaza muganga ibibazo byose wagira, kandi ushobora no kubaza farumasi ukwegereye. Reka dukomereze ikiganiro ku ngaruka uyu muti ushobora gutera. Uyu muti ushobora gutera impiswi, bityo mu gihe bibaye uko, icyo gihe uhita uwuhagarika. Uyu muti kandi ushobora gutera kuribwa mu nda, bityo mu gihe bibaye uko, icyo gihe nabwo uhita uwuhagarika. Uru rutonde ntirugaragaza ingaruka mbi zose ushobora guhura nazo mu gihe ukoresha uyu muti wa Bisakodil. Ukeneye gusobanukirwa byinshi, baza muganga cyangwa farumasiye by'umwihariko umuhanga mu by'imiti ukuri hafi kugira ngo abashe kugufasha. Ushobora no kwifashisha gusoma agapapuro kazana n'umuti kugira ngo umenye ibindi bisobanuro birambuye kandi umenye neza uburyo bwiza bwo kuwukoresha. Reka dukomereze ikiganiro ku bintu byo kwitondera kuri uyu muti. Uyu muti ntuhabwa abana bari munsi y'imyaka 3, ntuhabwa abagore batwite n'abonsa, kandi ntunavangwa n'indi miti, urugero nka halofantrine cyangwa se erythromycin. Uyu muti kandi ntuhabwa abafite ibibazo byo mu mara, abafite ibisebe mu nda cyangwa se abaribwa mu nda ariko bataravurwa. Ikintu cya gatatu cyo kwitondera kuri uyu muti ni uko uyu muti udahabwa abantu batakaje amazi menshi mu mubiri. Ikindi kandi mu gihe uri kuwukoresha usabwa kunywa bihagije no kurya ibikize kuri fibre. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo.
Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.